Gel motorum. Motorum bitmiyor. Gel. Как его зовут? Ее зовут как? Имя полно. Имя полно? Ладно, так и будем называть. Haydi. Motorum benim. Ay, motorka bo'lsa, motorum. Нет, это... Ковбой. Привет, передай подписчикам. Привет. Прям так поскакал? Да. Молодец. Ну ты вообще экстремал. Щекотно? Да. Щекотно, да? Ага. Без седла? Да. Сколько километров? Не знаю. Примерно. Ну ты даешь. Вот позвонил бы мне, я бы с тобой приехал бы. Башка не работает, когда не надо. А ты знал, ты не приедешь? А я сюрприз сделал. Вот. Сюрприз. Это сюрприз. Ауылда утро начинается с чего? Биг Дрюс. С кормления. Итак, зашел. Шай, давай. Сразу чего шаш кукурузную. Кукурузу мне дашь, малай? Менә дусларым, матурларым, лайфхак сезгә. Кишерләрегез зур күренсен өчен, менә якыннан төшерәсез. И как будто алар зур. Менә карагыз, нинди зурлар безнең кишер. Әсен. Моның сорты шундый узын. Длинный, но вакытында онытып, без моны сирәкләмәдек, шуңа күрә әнә шулай. Так что, как есть, так и честно говорю. Шундый хәлләр. Так, дусларым, матурларым, карагыз. Мен сезгә бер конфет тәкъдим итәсем киләме? Бу конфетлар бик тәмле. Бу конфетлар, наверное, не требуются в рекламе. Ник дисәгез, буларны так, нинди областьта ясыйлар әле хәзер бу рекламада түгел. Моны ясыйлар Волгоградская область, әйме, районы Шексна дигән. И ни өчен мин моның турында сөйлисем килә? Менә бу конфет бик тәмле. Исеме беләсезме ничек? Карагыз. Кочегар Петя. Конфеты нереально вкусные. Менә бу конфет. Бик тәмле, аның сарысы да бар, мысы кофейный вкус. Карагыз. Күрәсезме? Плотник Вася дигән. Тоже бик тәмле. Менә бу конфет. Карагыз, тоже шундый мотор, әйме. Исеме ничек? Жизнь удалась. Менә бу настоящий русский маркетинг. Кашан не требуются какие-то крутые названия американские. Әлләндәй теге. Әйтә алмыйм инде там. А вот это настоящие русские вкусные конфеты. Рахмет. Тачкага. Тачкадан ванна артында безнең колонка бар, шунда каплап, җылы булсын дип куябыз. Әнә монда.
Ялларын сібіріп аттық. Лепота. Башта теге дой посы деп жүрмек шейдім. Мұнда қойырға орын болмады, шоңа көре алайына түсірдім. Как всегда, біздің қояннар. Что-то бұл қияғасы. Витамины. Ага, капуста. Бейремнен соң қарбызын ашылар. Красавчики. Айдагыз, ставкалар қоябыз. Соңғы постын қойғаныңыз драймен мұнан алдан. Теге игроманнар турында. Міне айдагыз, унибіз тоже. Ставки. Мен мұны алып кетем. Неше көйлексіз? Құйылашақ мы, бұйық ма? Марковча. Міне біз таутарларда бір әйтім бар. Аны мен әнегер әйте. Иленген кіші, икеші шілегенді. Мен көр шылай. 120 үшін тұтырып қоям да, андан соң 2-3 тапқыр шуны кері ясайым. Менің yazıcılar arasında şunlar болса, ну-ка комментарий yazın. Сәлем менің көкме. Теге лучше тиерге битимде. Теге. Алай, күбитеп. Андан соң шуны құйып ол барға. Менә шанагызы шаммагыз, біреу төшмәде менә. Біреу төште, менә монда біреу төште, тегендә біреу төште. Ну точно жимерліге тұра бұл. Тегінде қақ кіртем. И все, оны құйылыпты. Міне қамына бұл тұпсадан. Әкіріңіне алып мініп. Мына кіртерге тейішмейді. Идеальный етіп көтерешек мен. Так, қарағыз. Потери минимальный. Тегінде легіп қолғаны теге жерге. Все, довез. Поздравляйте, без потерь. Бұл жылы Иленген кіші шілеген деген мәқалә меңа. Мәқалә бұла бітіне. Менің тұрымда түгіл. Ауыр, әте қалдыр. Ауыр. Тяжело. Şurada taratı berge. Все, таратам алайса. Мен аны өзім. Her bir ikinde mine bular gibi. Раз. Вот нитіп мен аны бір şey. Потихоньку, помаленьку.